Syukron badan rom. Ngakwa bandra ka point of order. Nomor ba ketkum kani ka rule ka ba drip hobi. Udu member pula palatika lightly ki supplementary question. Mla syuban nagli biang tam na lightly. Em đã ngắt lý ni don lau jong charman ma penyai kum song kenor badan gorom ndai open I ya karul ka ain da executive member te hato ka don hok mo ban pen I ya kata ka ain rul kata charman udai ban pen I ya kata la udai ban kren krensu kata gede nadu ndan mensuaro dengan orang ban on control the executive committee kalau len lo ai ka jing jit charman jogi To syongkonor badan rom. Hoi nak kalian ke jongar ngakwa ban. Kedo ndiat. Ha ka jing sisya long katba unong keli jing keli umpat palat. Ya kata ka lightly. Kam judehi ke komba ununu member on raise ke point of order. Lada ula palat ya ka lightly. Ununu member don ya ka hok. Don ya ka hok. Dan reha empat palat ya kata ka lightly. Belain dan kam bandari ya kata ka point of order. Ban kedua ya tak rule. Belain ya so step rule berakhir ni. ada ngata kada raw Dah kababur Nalor kerjing bakala jong UMDC jong kamakorwan ban point of order degasngi mi penban sa YouTuber omdai YouTuber wong bamta umi sakman ban pensyai hakane ke banta nak kalian ke isi bau siang man ke sini te point of order kalau ide te. Mo. kamlele ta kaya Mr. Chairman, to kejengkeli ke bakadu hi mo yo sha. Point of order sibit. Upai ba ubun ong bakilong UMDC ubastan babaslor babomting babakran ni kejing sisa. Hendrai don pati ba ong lu bakilong ubasong stas ngosorong hello berkum tak tertiar. Ham tah nu umai nak YouTuber kepala long palat kejing sakan thok ya kisa. Hatu pidon jing ngone em hakabai de bakini kejing sakan thok. bluj mi uwe YouTuber ban yadda rabjot ya kejing bakala ban I point of order uwe UMDC jong kamakorwan hayeng debar tho any ke HADC bat uni YouTuber ulakwa ban kan tho palat ya katei ga channel ka penmi ya katei ka video bala bakala point of order nda UMDC jong kamakorwan UMDC kamakorwan usu thu ya kejing bakala ya kejing I point of order ha katei ka sngi hayeng debar tho any ka ke HADC henrei syam lakan tho nekeno ia katei ka video ka bami redai tad hadin bau YouTuber ubadai unong kesan raba jong ka VVP bal sorem sebab palat ke bala long kumba ulayu ya ka hak hamat ki pajba kumta ula penbor ya UMDC ka makorwat ban phak kren kan tho ia katei ka video ka bami ba pen I ya ka jing bakala ban I point of order ya UMDC ubam pat kut ban I ya ka jing keli kajing penmi ya katei ka video ka dai namar ba UMDC jong kamakorwat ula bakala ban I point of order namar kam patam ya ka lightly ki jingkeli henrei lara point of order no kumta ba on bakala shu nang nei sakhamat ban I point of order klempat kut ki jingkeli kumta la penmi ya katei ka video henrei ngala ban ong ba uni YouTuber so thu ya ka jing I point of order bakala jong UMDC namar bala kren da ka fareng kumta umut baka jingkren jong UMDC kelalong ke badai bat ngangai jeruk ba uni YouTuber umdai uba itu watang ya UABKD marwat ban spelling YouTuber umpat tip spelling penban YouTuber wat ban sengat ya kijingkeli jong uni YouTuber dadai ubal rabyang kumta ngisautu bau ni kuna udang day tang uta ujabing ketung mulu jabing mau ngimpat ya ha ben perung ha kerdan jong kita ki YouTuber kumta kumno ki pajba kini berkat ha bayadai bat kata ka ketung mulu ke babi ke badai ke jabing mau ke bayar kador bat une YouTuber ubah pau sakmat mentah empat day ban mi perthai kum YouTuber namar dang sotu syai ba udang day tang ukale malay regi pajba habaya day bat kinong kersan jong ka VVP
kia thap kti thap kejat ban ai jing yaro yu te u YouTuber kumba u spelling lada phim nge sampai haki comment section. Hato ki pajba kinong Christian yung pra kisotanar ne yeune u YouTuber ubadai unong Christian yung pra omdai u YouTuber dai u YouTuber kisang kumno kinong Christian yung pra halor kene kamata kabawa uni u YouTuber umi sakmat ban pensyai abawat jeka kerteng jongka YouTuber patla ban spelling de kisang kumno kum kinong Christian jongka VPP kebrasibun.